Господин Реститую, как вы оцениваете организацию местных выборов в Абхазии? Juan, ¿cómo evalúa la organización de las elecciones locales acá en Abjasia? Mira, en estos momentos estoy en la comunidad de Riats. Esta es la séptima mesa que nosotros observamos. Y esta me llama poderosamente la atención porque estamos en pleno campo, alejado de la ciudad de Gol. Y veo la decisión que tienen las autoridades de que todos participen en el proceso electoral. No importa en lo lejano que estén, en las condiciones. Cuando veo las condiciones en que se habilitó esta mesa, es un ejercicio claro de democracia, de que la gente participe, de que la gente exprese su deseo de votar por el candidato o los candidatos. Y me parece muy loable que estas elecciones municipales y parlamentarias que está haciendo la comunidad de Abjasia en el día de hoy. Estoy muy contento, muy satisfecho y quiero que un ejemplo de democracia para el mundo. Итак, мы объехали уже 6 участков. Сейчас мы находимся на 7-м участке. И этот участок особенно меня поразил, потому что мы находимся далеко в сельской местности. Село Ряб, где мы сейчас находимся, оно далеко от города Гал. И меня действительно поразило то, что даже в таких отдаленных участках организованы избирательные участки для того, чтобы все граждане Абхазии могли свободно выразить свою волю и выбрать своих кандидатов. Мне кажется, это истинное проявление демократии. Все проходит хорошо.